Hai menaje tingcho mai zai klum delei yawang riamene namai paike husimedai tingkum changna jeng kaje suruk dammai tingcho kiderinsa paulia ga delei Assam Dimaso District ya District gu Commissioner ne bugu office ta ki ge tetibek paikyu hisiket mai Dimaso District lungya hazat peite mekichu apex budi medu ku gai lu ze hero meeting bam nei ze ka chuduli hero meeting bam begina rangkyu gai bisam kederein to chu di bchai sui ze chuna ting internet ngodi bam ge android phone laptop desktop zena computer te mekichu a ipo tetibek paikyu hisikana ge na chu ze ka paikyu hisikrew ze struk lungya self enumeration portal ge na miki gu perak raw rahangge chuna indiram go government mene let chu zela dele jaga chauduli zai ning tlam gai magza raw sing rahangge nanguli kautebi bine laudina Dimaso district lungena zemena perak akela mui Assam gena akela mui za indiaram gena perak zemena ma akela mui ka chebe chi rahangge chuna indiaram go government ne perak ze saiwang ka kadai kautuli aizero mak ze ning tlam gai le design mo mag ze pachang ta hang design te do lak bram du dodi be bam lei zena sam gena internet ngo mag za ga bam ya government lam gena enumerators wang ze te gutle ze ka chuli za online self enumeration form fill up the rabatak zai hazaiz du portal ga nangni login te gu design na chiga video ge thelia bes du lamui le za ka chuli chi video ge thelia be na pilo ze chi polui ze te ke lo ze salei zai te chi du milei na miki gu online portal na kanango ze bam be ge na miki ge na te gu rahangge chi changai dele ai ge na zai te chi mang ze bam lo zai na du te chi banda ge na te ze te sing ra le zai online self enumeration form fill up tel bugu details ze government lam ge na enumerators me wongulei zaka chutuli wang da zaina pnui da ga ipo details za te lya ga design pnui ne te lön tia ga gulei zaka chutuli bizat me za hungza aj hai mena da ga chi ba ga ko dele mite bui nga me Zeme council assam go general secretary ne news kang king me king mang ma du bam dele pose ge ne king lu me ne king mang ma da ga du chi changai ra dele ke da ga rangli ga ra rangli lak za bam lu zaina du group sam ge za ga cham bram ge ipo news mag zaina du samne ro lu za rangli gai ra dele hai mana aiza te sing ra hangge nang koli ningklam gai magrali Zai Manipur ge naga ho ne naga me bam longria ge naga me kira me get at the mama kakatai be security operation te betaze te tara hangge demand te dele ze ka chudele chirene magze naga me mina hangsrong ze lelon vaipe kuki me glogene nim te lu ze de chandi be dewgidu penilung sia be samza sa changai ka kadai dele ze sali zainaga ho ne sa ze Krai bitinga kukim gohnam kya spy man banai Indian Security Forces spy man kaga kable ze ka chutule kaga ne po changya naga me ze rolu ze ngi ka dai dele ze ka chutule samya ka cham brames du pak chumba third Federal Assembly naga ho me bogu tetibandi kyo zim rujikat mai Senapati District Headquarters Manipur ge bambe ge na chuna Manipur ge naga me lungka hare be deura me za ka cham be deura me ge kam kyo gai dele ze ka chutule The National Socialist Council of Nagaland isang moiwa nation IM spy map banai Ziliangrong United Front ZUF makaga tetban tangmai higige gimi kap zigena sunakle sangjala le zika chudule gai dim zang part 2 samling tiang under Kopum Police Station Manipur ga zai report gena rangza chiga nation IM spy map banai ZUF spy makaga gimi kap chu bza gin chasruk minute krew agum hige kap chudule zika chudule nchat pikak pi minute himre agum zagimi kap da gaisa gin chasrok minute hadaira gum na gimiza kap sau gai le ze ka chuli authorities beswite minute sa ze chige bebok na ka ge gimi ka kap gena bebok na lam ge zemana chai ba zena ka zamba ngom le ze sali chulis du chponing ge bamrama punisui hero di le ze ka chudule chige gimi ka kap ze gena Zana Manipur ge Kruzem Dai Civil Society Organization CSOS ne wangrabak paikyo his kui muiding hi design statewide shutdown te gule zaka chudule state go government ne pnuina piting team ne kize demand te zet nakara changba te puiga mag zabamba chuna census national gu luchu maga national registers of citizens NRC update rohang demand te beza te puiga maglei design a zaipo NRC update rabad deuge Manipur Legislative Assembly
gena du tingkum changna jeng kaise kana ka pai kyu zem nge mai banai khazing kyu huzi ka tingkum changna jeng kaise madai mai ge samrya za resolution kam kyu gwen di ko dele je ka chudule zahnai kum na ka pai kyu ge update nrc za thura hangge te chugule za pnui da ge rangai le je ka chudule ka kana na kara changba apo lam ge official notification issue to pet ka bize ngom dai le je ka chudule za CSOS ne Manipur state government da ge ka pai kyu huzi disadra ka changba pihi za pe ai dele je ka chudule ka kana chpor changba te pui mak le designa pai kyu huzi skui muiding ge total shutdown state lui state wide shutdown to chule je ka chudule state wide shutdown to rabat de ge pai kyu zi skui my designer organization na bone review meetings du ka pai kyu zi set my designer bam gule je ka chudule Zene Working Committee of Kuki Civil Society Organization WCKCSOS ukrul ne Manipur go government daga zat ka khadai je dis phi pe ai de le je ka chudule Kuki zo hazat me klo me mama pataw ka nang ba zai zemla me thema theudo lak ba muror me pungtet ba supplies to bre me nam zabam ba let kai ra hangya zapnui na demand to bizat to puya mak le designer total se down to gule je du ka dung de le je sali Zana Assam nuige hadui nai bigena chuna zemena hangrak ta se zemnge me chai changda zaila ka changhim reuze srok pere zemena hadui nai bigena lunghre reuze la rele je ka chudule districts na ge Zana Assam State Disaster Management Authority ne flood report ge tatibak pai kyu zikana mai sa je chuna tingru hadui nai bigena Assam ge kauna karebe changkai zem dai je heme dai je rak srok la rele je ka chudule poro ge kauna dibe changreuze ka chumza te se je him reuze mnge kauna chebe chang squeeze sna je renge zem dai za in rui zemena nang kankut haite saze rexna ze kali ze ka chuduli zan tingri ze hadu nai bigena lungka harme kala hange kanga bare langba installment ze Assam go government nen zna hima mange release te waidle ze chuduli chiga Assam go chief minister ne rangba kai ze thonangge klolo ze kanang mege charangkang te thatu ra hangge Kroll haike ze kreuze kana lopet khaideli ze ka chudeli za chipo relief package kangena ngorab ze tingri ze hadu nai bigena lungka harme kala khat ge changkremnyu bukule ze ka chudeli redang ma installment ge ze kalak rak sruk ryame ngogule ze ka chudeli lesdu Assam go chief minister ne saze chunarya changze hadu nai bigena mama te konsebe somak bezegena kalak rak snazam ngeuriadu ntole gule ze ka chudeli za chuna indiaram ge tingri bigena hadu nai ze bam di state rama Kerala Assam Gujarat Chhattisgarh jana Odisha za Assam Kerala Chhattisgarh jai Gujarat ge tingrui hadui nai bigena plana chuna zemna chai changdi beza hangrak skui pere changdele jaka chudule za Assam ge hanai kom tingrui hadui nai bigena mina hangrak ta se zemnge me chai changdele za Kerala ge du hangde se chai changdele jaka chudule chaibrun na magza wangai makta kai di bam sita di mesdu mina hangde se lare le je du ka chudule heme bigena zai hadui nai bigena za hang kreuze ka chumma ka hazam le je sali besui te mina changming yuza hisna za hang rex kui zam nyemze relief kem haina za skui ge ngom bya pe kai za nse kora hang kai za la le je ka chudule e ki te sia kam di ba kai ze sna te sia kam di de le je ka chudule te sia to bezdu ha ka za rex kui za sruk du te sia to le je sali Chhattisgarh ge du mina hang na chai di de le je ka chudule za ki kala ringeuria gumze te sia ni le je sali Aigena na mai ka pai kyu zimdai ting kum chang na jang kai je sruk damai ting chua ke dere in sa polya bizal loi ga radli pi gai zain king gai ndim le ne je todle hai mena je klum